house. Your rhyme is foul. Hey yo, what you gonna do now? I break cats down quick like old shacks. I spit facts, hit harder than Louisville bats. Wanna attack, you really wanna start mad trouble. Want me to bust your bubble, crush your heart to rubble. Bring the platoon, I'm hyped up raw on mushrooms. I'm known to care, all you do is cause small wounds. The call came, I said let's blaze, shake the world. From H-Town to Stockholm, I shine like pearls. You ain't ready for this, place all bets. Laugh hysterical, my mass identical. Solving it would be a miracle. It's all like David Blaine, technique is killing crane. My mic has such. Evo, čakamo da nas pustijo na prvi krog dneva. Že nekaj časa smo v vrsti, tako da se avto segrel na štangasu. Je pa ena zanimiva stvar tukaj, ni burnout boxa. Hladne bremze, hladne sprednje gume ni tako ful dobra ideja, tako da bom naredil majhen burnout pred štartom, ostalo bomo pa videli. Evo, to je bil prvi krog. Kot predvideno, na tem starem asfaltu ni kaj dosti oprijema, medtem ko tlakovci, betonski pa gripajo kar fajn. Za prvi krog je bilo ok, moram pa definitivno še malo narediti na liniji, zato ker ta proga ima zelo nenaraven flow. Pač ni tekoča po naravni drift liniji, ampak so cone narisane na približno po oglatih cestnih ulicah. Tako da je treba še dosti narediti na tem, da bo pač linija čim bolj tekoča po tej progi. Malo, obedve malo. Evo, v boksih je klasični prometni kolaps, ne? Vsi čakajo v vrsti. Največji problem je pa to, da je slab zrak, pa da mi ne moramo do boksa, razen če čakamo v vrsti. Zdaj sva s Klaudijo naredila kar hot pit tu sredi vsega, pa da menjamo gume na hitro, ne? Ja, ajde. Peti krog, moram zaključiti kvalifikacijsko linijo, da začnem pol malo tandeme voziti. Probavam različne načine initiationa, pa ena zunanja cona pred sodniki, jo pač moram lepo pofurati, lepo zadeti. Bom pa dal tu, to je ta cona je problematična, zato ker je težko priti dovolj globoko in se ne smeš vkopati z wheel speedom, tako sem se na prejšnjem krogu, to lahko vidite tu. In če se tako vkoplješ, pol imaš tak čuden transition s cono. Pazi voiceover, ta run bomo vzeli kot preview proge. Initiation je desno na sredini ovinka čez belo črto. Takoj za njim sledi zunanji klip in pa na desni strani zunanja cona, ki je v bistvu varka, ker te pelje točno na ta zob na pločniku. Gume na levi so naslednji zunanji klip, linija je prosta, vse do zunanje cone za tem transitionom čez pločnik. Oziroma čez tlakovce, tukaj pod sodniškim stolpom je zunanja cona. Sodniki želijo, da greš široko do bal, ni treba iti čisto do bal, samo da si širok, da daš chaserju dovolj prostora za chasat. Na poti dol imamo pa spet tam outer clip, tukaj zunanjo cono, kjer hočejo, da greš čisto do bal in spet zunanji klip, cilj je pa ta črta sredi ovinka, zato da ne bi kdo nabil v pločnik ali pa zid tukaj na koncu. English, Deutsch? Ja, se. Fuck. Prav to. In zakaj smo v temi? Ker nam ne daje luč v garaži. Ok. Se moramo v temi tudi zdaj. Shopping center obnavljajo in ne delajo vse luči. Problem je tudi to, ker avti laufajo, zrak je ful slab. Gume zdržijo samo enih 5 krogov. Asfalt je ful abraziven, pa še da laminirati vsake toliko.
Tu pa sponsor Hunter dela optiko, ne. Tako da je to kar mega, da si lahko sam naštelaš optiko, oziroma pelje sem avto, pa ti brezplačno naštelajo optiko. Hoćeš reći brzinski šta se desilo? Ja, ruknu si malo gumo na pločnik čisto malo in se je zgodilo to, da je počela prirobnica. I sad brza zamjena znači? Ja, problem je v tem, da ta seger drži tega in ga je težko dobiti ven, ampak sem uspel relativno hitro rešiti. Rezervne prirobnice so vedno s sabo, ker je to varovalka na pogonskem sklopu. In zdaj dam nazaj varovalko prirobnice not polosvine in smo v manj kot 5 minutah nazaj na progic. Ajmo, gas, da ulovimo još koji trening. Erik se vozi vrhunski, tako da ja to kažem i za njegov video, ubija, suci su oduševljeni, ranovi top, tako da ne može bolje od toga. Suci kažu da je definitivno u konkurenciji i to je to, dalje nastavljate gledat njega. Glavnem, zdaj potekajo kvalifikacije, treninga je bilo 3 ure, ampak ful premalo, jaz sem naredil nekih 6 ali 7 krogov, zadnji krog sem uspel z gumo samo takniti, en pločnik pa je zlomno prirobnico, ker sem bil kar nagripan. To smo rešili, zdaj smo redi na kvalifikacije. Načeloma imam kvalifikacijski line kar dialed, tu so pa zborno našla eno pot, samo za profesionalce, ali samo za osebje. To je sredinski štuk shopping centra, boksi so pa v garaži spode. Osjetiš ovaj predivan miris već. Katastrofa. Kako ti peku oči, ne možeš disat. Ful dobro. Zato sem jaz spodaj kar za rutico, da ne diham toliko te svinjarije, čeprav ne vem, če kaj pomaga, ker oči še vedno pečejo. Dali so komando ne imeti prežganih avtov, ampak še vedno se ne lufta dovolj dobro. Tako da bomo videli, ne?
rhymish cause you're slow-minded. I get problem hoes when the rain cause they don't mind it. Increase the climate cause my surrounding is so hot. I blow spots with dopeness but that don't mean I grow pie. You keep sticking to the stakes when nothing sticks out. I got so many balls it's strange, I never been in the pics out. I pull my dick out and point at the bricks cause I'm pissed. I keep it real, you keep it a myth. Plus you're soft like a dime sit. I rhyme swift, the slime switch. Till I spit it fluent. I do it and ruin your nickname like Patrick Ewing. We ain't know what it want us like Blue Beggar. Cause we grew better, so listen up on your fucking bootleggers. Yes, down forward. Ti zadovoljan? Da, jer ta staza je posebno sketchy, sketchiness level 99 od 100. Da, definitivno. Tako da sam zadovoljan sa tim, posebno radi toga jer tu je dosta ozbiljnih auta Da. i vozača koji stvarno imaju iskustva, Da. pratim ih i vidim da non stop voze. Tako da je zanimljiva konkurencija. Zanimljiv je i način kako ide event danas. Bili su treninzi kao za kvalifikacije, sad su bile kvale, a sad idu treninzi za betlove. Da, tandem treninzi. Da, tako da to se mi u biti full sviđa, samo moramo još naći način kako skinemo uopće te kvale. Da. Jer te kvale su ono katastrofa. Ohladi se, čekaš ko budala, posebno ako si 35 od 36 vozača na redu. Da. A dobro je prošlo, trebao sam možda malo više riskirat da bi se pouspeo još koje mjesto više. Dobro, možda, ali nema veze. Bolje Ok. da je auto ostao čitav, bez kreša i dobra pozicija, pa da si siguran za betle, nego all in pa kreš pa... Da, ok, to se slažem. I bio si svjestan da je ovo sketchy staza i da može biti greška. Da, pa sam napravio kompromis u ovoj vanjski zoni, pa možeš tu staviti tank. U toj vanjski zoni sam napravio kompromis da ne oštetim auta bez veze na kvalifikacijama jer sam znao da sve ostalo gađam klipove iz zone full dobro. Da. Što sam mi Borna i Klaudija kazala preko telefona, tako da sam odlučio tu malo napraviti kompromis pa ići na safe. Da. Ali ispalo je da je bilo dovoljno safe, a još uvijek dovoljno atraktivno za treće mjesto. Da. S time da je već bilo danas dovoljno kreševa, tako da bolje da je bilo safe nego... Evo, to je prvi chase run celo. Bomo videli, on je nek atmosferc na zimskih gumah, jaz sem zadnji acelere, ampak dosti visok pritisk, da ne tvegamo prenagripati avta na tej sketchy progi. Pa da vidimo, ful mi je všeč to, da je trening za kvalifikacije pa battle trening posebej isti dan. Čeprav realno bi komot imeli samo battle trening cel dan, ker itak moraš enkrat leadat, enkrat chaseat, ne. 5 sekund je zelena. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Seka linijo, ker ti ful beži cel čas. Kaj ti ful beži? Ja, valjda, ker jaz čakam, da bomo šli na navadno kvalifikacijsko linijo, on gre 2 metra iz linije, čekaš. On je ful zajebo lead, ful je kratil sve, osim outer zona v rupi. Dobro. I problem je, onda je trkača linija, ne, onda ga teško sostižeš. A, on je vozio trkaču liniju. Da. Onda se moram ja ful pazit da sam iza njega, a ne kod njega. Jer onda mi fali na svih apexih. I to je svaki. I to je bilo totalno puca. Da, kužiš jer ako je, mislim sad ne znam, ima još takvih auta koji su slabi i spori. Tako da treba paziti. Definitivno. Evo drugi chase za to Mazdo. Not je 3UZ enak motor, auto nima kletke, večino notranjosti, tako da je verjetno teži od nas. Nisem videl kakve gume ima, zato mu bom dal nekaj prostora na štartu. Pa da vidimo, ne, kak gre chase. Definitivno se moram držati za njim, varijanta za njim, ne poleg njega. Face to face, man and man, pull your gun, kill them, be count, choose one, big as a shotgun, blazing sound strikes, midnight, or broad daylight, get your shit right, in town, the M's uptight, yo, I'm on your sight, tension midnight with the gun lights, smooth the light.
getting the life food for face piper. Cutter, a 40 gutter. Got hit about 100. Some big gutters and one-on-one tumblers. Your juggler got the gauge bits. Body keep sweat to twist. You just assist when the highway splits like apocalypse. From each side of blind eye, I wrote this rhyme. Leaving debris and skeletons around the corpses. Niggas that held the horse water when I composer. Those up the diesel molded when the fucked over your shoulder. I need a body buried. Niggas is Pa ne bil je urobnik. Ja, ampak ono z občutkom. Ni spustil gasa, to je... Odlično je odreagiral Plone. Ja. Je pa bil ful stres za ga očitno. Ja? Ful Ja. dober, češ Zdel videti. se mi je, kot da je malo pod stresom. Dobar! Dobar, odlično. Za sad. Ne mogu se opustiti tu na toj stazi. Voziš se ko da jesi opušten. Pa da, ali nisam. Onda još više relax. Moram, da. the money's like Vegas. You play games and speak the slot machine. Making incredible raw beats and back whatever needs. A nigga's heading across the fuck up over, he say. Burgers are penetrating, coming each way. My devil walks a devil running on the streetway. We party like 17 games. Let the drummer kick, let the gun spin. You want this? Niggas acting ill on some fuck shit. We blazing trails. Shells raining here until your blood spill. Keep it real. If you break it, make your heart feel. Pump the heat back to 4 pounder. Live from office feet black. Get close, quietly approach this. Reach back, burn something. Niggas ain't learned to start fronting. No body shot, son. My team is strictly head hunting. The mag 10, sending shots, flowing through the wind with the storm troops. Nigga, it's time your life is out the projects. Timberland boots and black hoods. Up to no good. Quick to twist a nigga backwards. Play the front lines. Niggas that talk the big nines. Infrared dots. One on your head, one on your spine when the dark is. Niggas hold up the squad shit. Hit your block, bitch. Blazing town niggas, we rock shit. Face to face, man to man. Gun killer, we kill truth. One nigga get the job done. We murder one experts. Put in the gun, run the sector. Let the clip break until you see a nigga hit dirt. The front doors, nigga, we blows and gun blows. Hit the logo and let it explode. We tag it toes, still a hot flash. Up in that ass, with guns clash. Let me break it down. Fuck with my team and die fast. We watch guys, niggas that lead the street guys. Moving from five, the hydra, the cause of red eyes. Squeeze the trigger gently until your whole lips empty. To come and get me, you gotta take my bracelet. Rudarsko društvo se javlja, pa bom obrnil to svetilko, da kaj vidite. V glavnem, acelere smo do dobra izkoristili. 2 uri treninga, ko čakaš dosti na štart, vse hitro mine. Naredili smo ne vem koliko krogov, nekih 5-6 samo. To pomeni, da smo na okoli 12 krogov pred petli. Vse skupno torej 14 krogov z kvalifikacijami. Zaenkrat gre dobro, samo enkrat sem malo pipnil pločnik. In ta pločnik je zlomil tisto prirobnico. Razen tega vozim kar konzervativno. Ran smo zaključili za tem kompaktom, ko je v bistvu E39 zadnji most, kompakt E36 spredaj. On je zgleda M62 turbo, enojni turbo. In šli smo super. Oni zdaj rešujejo zadnji most. Ker E39 zadnji most je aluminijast in rad poči na takih stvarih. Eric, how are you? How do you enjoy this event? I enjoy this event a lot because there are a bunch of new people to meet. The track is technical, tight, really demanding from the drivers, just the way I like it. Okay, are you gonna come the next time or? So far it seems like it won't be just one more time, but many more times. Okay, thank you to being here and see you in top 16. Eric Jankovic!
znaju, on je tako startao utrku. Crazy guy. Auto mu je u teškom overhitu, u crvenom autu. Nema gume na felgi i on je tako startao. Ne staje, auto se prikljava. Ej, ko šiba, ej. Znači ja ne znam, ja ovo nisam u životu vidio, ej. Kako je ovo, ej. Ti pej ti svinji, ti pičo, djelej! Top, idemo dalje u top 4. Ubio je. Jirka se mi dostal. Erika takovým způsobem. Tohle je překrásný beton. Nádhera, krása, fantazie. Bravo, tvoja pobjeda po meni 100%. Bravo. Malé finále, ještě Jirka Šerý a Tadáš Jagelka. Kriste, pare, dveře na dveře!
normálně na hajzla, pardon, ale tady se tam posílá strašným způsobem, letí Jirku na milimetry. Staňte, tleskejte! Fantazie! Vytvoříme tu atmosféru! Oběma jezdcům! Jirka Německa, pak už se sejdeme tady všichni společně na ploše na slavnostní vyhlášení, kde se dozvíte výsledek. Erik hodně ztrácí na Jirku Němečka, ale Jirka Němeček v té první jízdě udělal maličkatou chybku. Mislim, da sem zgubil tega. Dvigni one Westlake na 20-ke. Gremo na podelitev, bili smo v finalu, zdaj je samo vprašanje, kdo je zmagal, če je to jaz ali moj konkurent. Dobre, imamo vremena da nakrcati od ljudi. Ok. Klaudija baci vrata, please. Tako da tu nisem ziher, Borno smo pobrali, Borna je spotal, Klaudija je pomagala v boksu. Hey Erik, please come here. Co tam dělá? Obsadil Logický. Tadeáš, jak je to? Se stává! Tak to druhé místo, to je Jiří Němeček. Pardon. Mám to správně, Jiří Němeček a druhé místo. Well done. Jebi ga, ne želim da me poli šampanjcem. Erik.
In s tem zaključujemo dogodek na Češkem. To je bil moj prvi dogodek na Češkem. Posebne zahvale grejo tukaj Klaudi in Borni za vso pomoč v boksih, za podporo na cesti, na dolgi poti. Prevozili smo več kot 1400 km za ta trip. Očitno smo z rezultatom zadovoljni. Prvo mesto je največ, kar smo lahko pričakovali. Drift Corporation ekipa je bila zelo gostoljubna. Kljub language barrieru smo se nekako sporazumeli. Presenetilo me je to, da v bistvu redko kdo na Češkem govori angleško. Nekateri govorijo nemško, celo bolj pogosto kot angleško, tako da tu me je malo spasilo to, da lahko govorim nemško in angleško. Z njihove strani je bil dogodek zelo uspešen, skoraj 5000 gledalcev tekom dneva je uspeh za takšen dogodek, saj so gledalci uspeli popolnoma zapolniti prostore okoli proge, nekje celo v več vrstah. To, da je shopping center ful blizu, se je tudi izkazalo za priročno, od WC-jev do vode, elektrike, pa na vse zadnje hrane in pijače je bilo na voljo le nekaj korakov stran. Zdaj, ko editam ta video in gledam te posnetke, pa se mi zdi, da sem ta dogodek zmagal in v bistvu vozil zelo nekarakteristično zame. Ponavadi se trudim voziti da je chase kolikor se da blizu liderja. Tukaj smo se pa odločili, da bomo probali dogodek zmagati bolj iz lida kot pa iz chasea. In sem res vsak ran dal poudarek na to, da je bil lead res dober, res globok in se je dosti dobro obrestovalo, ne. Mi pa mogoče ta taktika ni tako všeč, ker sem pristaš hardcore chasanja, kolikor se da blizu. Zdaj moramo samo ta hardcore chase spraviti tudi na takšno linijo, kot jo vozi lider. Tako da to je neka stvar, na kateri bom delal to sezono. V glavnem na Češkem smo se imeli top, karbonski volan bo lep dodatek novemu drift avtomobilu. Za nas je pa to en dober spomin več. Za vas pa upam, da en dober video več. Če vam je ta video všeč, ne ga pozabiti lajkati. Če vam je ta content všeč, dajte se subscribati na kanal. Vsem, ki ste prišli tako daleč, ful hvala. Ta support mi pomeni ogromno in to je edini razlog, da vlagam ves ta čas v urejanje teh videov in objavljanje njih. Danes sem bil z vami Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.